Kinong elam jong kesenjok jong ki prateli gishnong ki bahab aga distrik Ribhoi. Ha ka khasau tere urampang arhajar arpusau kilalit bani kendo ya menteri ketenat CNRD eti mondal ban kentu no menteri halor ka jingsha penduk kini gishnong ya ka skim Pradhan Menteri Awas Yojana PMAY nado ka senam arhajar khatlai. Kini gishnong ki kentop ya ka shnong umskun ka umshangling ka umrengsai umlengkedat ka lumberhing ka paham rio luam ka paham rio them bar ka syang bangla. Habakran kilat patai kubor na kaliang uba Vincent so akwai General Secretary ka senjog ulitho bagajing sya pendo ka skim PMAY kadai na kajing sya kentop na kini gishnong ha ka nong po town committee. Ulitho chosho bah kasnam arhajar arpau gini gishnong laplat no na kajing sya kentop ha ka ka committee leng ba ka notification ka bakilayo na ka district council bat kumjo na ka nong po town committee. Nahedo mentah kini gishnong kem chimlayo ekano kano kejing mentoy na kini ke skim ka balawan ra kejing do nong ginong syong syong ke badang saadien na dong syadong. IT hi ekane ka dorkhas na kaliang gajungi hakabayadai bat ka skim PMAY G ka ba baro sikata na kaliang ka sanjuk gajungi ka bangidon pratli gi dorbar snong ngiladu ekane ka skim nadu snam arhajar khatlai bat hadu mentah terter ngimpat yo ekane ka skim te na kaliang gajungi ngila yakun sa sibun ke department ngila lej benmi tenrei hadu mentang ngimpat la benyo ya ketika skim ke bolong ru gajing dunong ke bekrau ya ki pajba nong sunong ke sunong gajungi na margina ki pratli ki dorbar sunong ki bahap opo ke senjuk ki dai ki sunong ki badang duna hakayo ka kuat bun ki briu ki nongsong sunong ki badang im karep teriang te ban pengentup opo ka town area kalong ke bae te house nam arhajar arpau lengba ka jingi tristom ka jungi nilayo ya ka di notification na po district council kamut bangila nilayo benmi na po ka town area no po town committee te na kaliang no po town committee ru kala ay ka declaration ba kila penlat yangi na po ka jingpet jingkemi ka jungki te menta ka sngi ngan bu ya ka dorkas ya menteri badan buram ban kerpat ya i ba nak nakamit ka jung i benra sa ka sarkar bantaw no ya kata ka special provision warla da ka census kan kampat ya namar ba ngi kisnong ngimla su banam tengi kerpat i ba ka sarkar kan taw no ya ka special provision ban penrung no yangi bangin yo ya ka ka skim ya ka PMAGY te kata ka dei ka jing kerpat na kaliang ka jungi bat na kaliang ni minister badan buram ila kubur rahmat kejungi bana kaliang kejungi kat balak insa persiang banirap yangi kata kedega bangiwan mentah kesni Coba bila mesti percaya dia ba kelak penduk ya kata PMAY scheme na kai kata ka jingsa penduk ya kena PMAY scheme kedai ba ni dangsa kentup hapok ka nongpo town committee ka daw kedai halor kata te hadin kata na kaliang ka senjuk ke jungi gi prasnong ngila yakun bat ngila laj ru haus nam arhajar arpau na poka town committee